Sompa FM. Emakatiapa. Sompa TV. Emelitie. Sompa TV. Emelitie. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM. He Sompa TV. Nonsiabo ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Nonsia nyabo sei ya. Ne wiase nyina tie ne amo hwe animu ne amo twen eya nonsia kase no. Eno a ne de brewo na ya kase no a. Medimafo ba center dawroma wodi mayen. Na Joshua Kenki enso boy chidom na 21st clinic. Amaya boy pia amaye mpomu aye dene no. Eno ne yede so mo Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 93.1 and we Kumasi. Sompa 101.1 our Takrade 103.3 and what 101.1 our Takwa 101.3 what Takrade. And our fee Sompa 98.9 was Sunyane, Sompa 90.7 one Kranza. Sompa 106.1 our Tachimai. And our fee Sompa 101.3 and no our Doma. I feel be a out from Doma FM. Fire for an champion. Ana doma 100.7 wonu mujina ya wa moje nsem no ebopetie 90.7 won kranza papa toast mo wo mo age kase yi abusia sene nso se kanahia band radio enso age nsem no nyina kama ebopete e won kran kanahia ma wo mo aye sakre nyina wo bi etie kase dedewo ana afei udu mfimfi mantamu a wo mo a wo bakana no ede ba besi kabokasu udi wuremu afa edena wo mo nyina tie free mankasim aya hema mo kingdom 106.1 woman nyina check kase no Adam for radio our fans are in Cro Paris num woman so age kase e bopeti nti woman se sebon France fo gina kono enche eno nti woman nyina tie kase no dia famula na bibia ye boko abusia share your Facebook no so animu ma no Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no Sompa FM live www.sompaonline.com so se me do na agu abeti okenkan bia kama share your TikTok e wo nyina ye live awo ho eya double tap screen no na share fa comment to ho na mpanifo na hwe na fa bibia enye fine enwumere yi nsem wa ye de nam ne etwa to okra wo ndemu na wotwe foforo mu a yesimu yi ne ye de nam no na poso bie ne this way NDC dwem training ne wakasa de ma omo ewo amanyokuo ni mu yera eye Hamza de ababetu dwa kiremu se anobaaba ye a ekoso ewo eye chairman entwibu osi akocha ma wuntumi ne fam agudie hu charges e wo court no yenyi ntum se ne oye ne nye na fe ye ni hu nkomo kane papa ikra no English amount from botiano wona na yamra shebedwani wo ho wa yini a Hamza Muhammad kan ya no wo se yenyi ntum nne yenyi ntum kina enye fodie sanso ena mra shebedwa fie nso dom kese ba no dania be de kire honorable George Kweku Ricketts na wakasa yi wodi abetu do akiremu se enfrihia ba ko ne fanie aban yo te so abo no modern asin enfrihia nwotwe abanda da atwa mu ubie mu asante mantamu a Amanse Central Education Directorate no wo me se na no ye yira ya mamre ketu abi na ngofo edi turumuntu ede ba begu yesu yi enu nti sankofa ye nchiri wo mo boa ye ama ya mamre ya sankofa na wo sa amamre ni amane ekuro ye mu enfimfi mantam nso na nanum atrankonya de ababetu do akiremu se ebransun se wo se yebo ehomodin na yetete ya mamre ni amane se ne be ya ehu ebetimi abanfa sudie ede amoman no eno ane ade betu wanim se aso ye hwa problem nsam so se mo amomoja no mo betimi atwe bidi ama no ya mo nkotwe bi mfama na nokure wo mo bre pa nipa bi aka ho abom wo mo waka so a pehe ehom finfin ho wo mo akwa twe moja ni bidi ama se ne be ye betimi aba ama amanfo nyina enye bi aye na bibia akoboko eno nsem eno no na fe yetie awuram ewa amanone meni wo ka say UK
Kiastama what the abatu just say one more intercept Russia for one more shadow fleet be the wire tanker and the babanam one more channel no more now one more channel Sabre put in pa one more song here Abusian somebody become no more Anna Ariano Beno Bra men at work here my weekend no now some can tank and aroma and social media no so who ain't come maybe I fine anymore Abusia maybe didn't you man come at me Abrim Pona Kwaku Ampoma and Ambra Nana upon Checheku. Abusuya afei pe takra no asum ye ka we no enye donhwere baako eyesimaduo no pe enu nti ye besrew wudu Facebook page ne so mayente wonka YouTube mayente wonka TikTok mayente wonka ene ne omo fa ne exit no anomade no enu so wudu won ma wadaroma mayente wonka ne wa like ne wa share no do comment so aka obi e de aba enkramantam wan mi se na wuti enso de amesrew taxi drivers trotro drivers munyina muntie wo ha eni sia echipo panyan enum so afei yenje bre na fe kase no mimfi asie mfamfiri eye NDC dwemtrafo penifo abubua anoe na eye opani a wono na wokasa edima NDC amanyokuo no ebie eye Yera Hamza Suhuni wode ababeto dwa kyeremu se nokure ne nyame nie anobaaba ye a ekoso ewo eye oman asemdibia edifa eye asante mantem dwemtreni edima MPP wosono amanyokuo no eye Yera Bernard Entwibosi akwa na hotedin ene chema wuntumi na wode ababeto dwa kyeremu se chema wuntumi ehu efam agudie hutuo a ebeto dwa kyerɛ sɛ wonam saa yeso ama eye sikapudrudro a waje ede free eye Exim Bank ho ene 14.3 million enye sikaketwa ehu nkomodie ene ho nkomodie nyina yade a ekoso ewo eye asemdibia na eno mu nhwehwemu ena Sompa kase ya bwawuramu ena yakwakotwe ensem a Yera Hamza Suhuni wode babeto dwa ne bi na busua yentie ensem a wode to dwa ne nkyeremu no ebi Plea bargain simply means that engaging with the authorities, either accepting your guilt in relation to a particular crime so that you save us the cost of going to trial and possibly get a lesser punishment. Or if you are going to be tried for a higher crime, because of your acceptance of guilt, you probably, as a result of the negotiations, you could settle on a lower crime. So from the layman's point of view, this is clearly an admission of guilt, some measure of guilt, as far as Chairman Wuntumi is concerned. Chairman Wuntumi is simply telling us that indeed these charges before me, I am probably guilty of A, B, C, and D, and I'm ready to engage and see how I can make good out of that engagement in terms of many of these accusations. But remember, when we raised these issues, the NPP, they were the first to go to town and said that we were politically hounding Chairman Wuntumi, and that many of the issues that were raising were not substantial, and it was rooted in pure politics intended to go after NPP appointees and members. Today, the letter is a vindication of the commitment of this government when it comes to issues of accountability. Piao, we Yera Hamza Suhuni, waka NDC Kasamakuo Ejumakuo Mubie, ena yate se wadin semi edituja. Na wasansem no ahono ena kane English but yano amam from Rasebejani ya wano kro ya member of the NPP communication team say wabontoa se wamontoa ba no krama no metu Justin Kodua sanse wase Justin Kodua na madembo ayamemfo sege chesam foi Yera Sylvester Tete slide no na no kra Freddy Blake campaign wonna na di animu a wode nkrim ni man Freddy Blake one worker say was na dia na so hi ni kana sa no se uko play of bargain na chese wodi for was it when you for back say na no wajibre chire mu say when you enter into the plea bargain, does not constitute guilt. As a matter of fact, does not. Since this a government came into office, the number of plea bargain
decisions they've taken. So what is wrong with that? There's nothing wrong with that. The lawyers will tell you, not necessarily to say that you are guilty. So there are a number of conditions all about it. But I'm saying that if we are talking about fairness, equity, accountability, for the trust in the system, then we must be fair to all manner of people. In the Cocoa Board case, let me read all the cases to you. Cocoa Board case, similar case, no explanation whatsoever was given. And if today, Wontumi gets 64, hell will break loose in this country. And even Dr. Dufour's case, no interest whatsoever added to the said amount of 5.7 billion. But today they are not talking about $40.3 million for Wontumi. They are talking about 30 million. They should have added the interest on the 5.7 billion and tell Ghanaians how much Dr. Dufour and 7 others are walking away with. So that is the kind of justice system we are all critiquing today. But not to say that Wontumi is standing trial. Who's against Wontumi standing trial? A number of MPPs stood trials in this country for many, many years. And like I told you, Anna President Mills and Mahama, and Mahama's own first term, a number of people were sent to court. At the end of the day, what happened? Odiere Mahama Brasokra nipa omdom ko koto wo mokra ekosi sen na nka nchom se we odiere we yanko ba bia o na de mo hwe ayi opuni Cocoa Board ne nsam yukra amba ye ya wo ma ba ye se noli prosecutor asa abo bidin court mra ni nyina no ye calculate a sika pituri die pa na manfo de ahye wo moto e de ko akodi ni free we ya Sylvester Tete ne nkomo no na yebonra o mamra shebedefie na dom kese ba no dani abedi akire honorable George Rickett Kweku Hagan wono ena chese wodi ababeto dwa akire mu se no kura ni nyame anum nie ye hwe aban a NDC amanyokuo ana ebuya wo chese amanyokuo no wo mu bu oman ni ye papa botani nyina na kire se dan wada ye wo man Ghana mu anum se yi ena dom ketwa no ede babeto dwa akire mu se amamu a aban wei etiso a wobu no sabe comment se koto na menhwe oto agro eno nso ahwe ye mankwada nwen na befie mreko a wankasa wo mu aho eno nti ewo benya se wo sa ban hwe no toto ne niam yie eho ana enam so ema honorable George Kweku Rickett ade ababeto dwa chemu se ye hwe mfirihia nwotwe a aye abanda da betena so wentimi amboa ama oman ne yemgie ho afafiri IMF enhihye yemu na aban foforo ba ya enfie baako entamnie watimi abɔ no modin ayi ye ho ade afiri IMF enhihye mu a wo hwɛ amanyuko we mienu a hwan ana ɛbɔ no ho modin in record time, in just 1.5 years, something that the international community, even the IMF, thought probably 8 years, Ghana will restore itself. We have done it in 1.5. By one year, we are done. And then a few months, we are doing more. We set out initially to stabilize the economy. Because where we were, there was no way anybody was going to build growth or create jobs on a messy economy. So the economy had to be stable. After stabilizing the economy, you then have to grow the economy. Productivity. When you get the productivity, at the back of it, you make sure that it's a growth that comes with jobs, not just growing the economy. That is the part that the finance minister elaborated here when he read his statement. We have completed making this economy sustainable. We have completed in making this economy stable. We are now on the path of growing this economy. In the growing of the economy, you begin to see the jobs. This will have to be done in a way that we don't put this country in a sinking hole like you did under the cathedral sinking hole. Eni ayeti ye deputy majority leader Honorable George Kweku Rickett Hagan ena yeti se wode ensemu ede ababetu dwa o yemra hyebedwani ede ma ade hye ne temamufu a ewo Cape Coast South na yetoa ensam ne so ne akwa asantemantemu ba obedu aboboa no ene yakwa akogina sesie na sade be ya yamane ne yamamre enyira nti ukopie mu ewo Amansia Central Education Directorate no won wa ye nyom betimi bia eboa ama nkwada ya won mu ko school ewo mpatam wo nyina no won matimi asua yamane ne yamamre ama ne manyina atimi akonkan na uko sampatam ho a chairman Edema Circuit Culture Organizing Committee Openi Samuel Adoko Asalesia wono no ne be wa bedu bon koma wo kire botaye nti a eda sa adwumadi a wo mudi ye ni so in record time, in just 1.5 years, something that the international community, even the IMF, thought probably 8 years, Ghana will restore itself. We have done it in 1.5. By one year, we are done. And then a few months, we are doing more. We set out initially to stabilize the economy. Because where we were, there was no way anybody was going to build growth or create
But I say edu afi say ya omode dwumadie bi ehihye so na afi ede no Ghanaian values yes and ebe ya ye nofra no ye betete won e ya na mamre ekwan so say ebe ya bibia yesu bia no ye be hu say na ye nema da chi bia no ntirima so ebeba beto asue bi ebi say yes charity begins at home sa abofra no say ntitie ofie ne kasa no kra no say anya strong ofie na ebedu school mu enyina no edi ho fo enti de ebeka ne say de ahya ase ye nkakran ebetimi aye na da chi bia no ebeka ho ntirima so beba beto asue bi. We chairman Edema Circuit Culture Organizing Committee Opani Samuel Adoko Aselesia wono na kasa ye wone ba wabedu na boss ha enkomo nyina ni nyina mu no na ba kwa adonten hene na opokwa ba bio no wono nso wo ho no wono nso jebre echeche ni ohun ye mu sei me da cheche fo na sese oni di djuma etesa na omamu ni nyina no yama mre no ayera titre ne se e kan obi amamre a ejina nipa no kasa okamu aduane asabi odie entemefra na na taade hyimu afi se de osi ye ne niema asa osa eno se wo ye ni nyina yi a wonam hokoro itimi hu se aswesi de obeye si me hwe ne ye a oye santini me hwe ne ye a fantini if you say o dressing no nko a wa hofa no eju edi na ne no atoto cha ne mani nyina ase na me kan bi fa kasa ye kasa nyina ase obo kan ye nsem no nkwara ba bi enu yensa kan say yakofa wasikoko kasa e de se onipa betimi akasa mo akwa ye obra onfa broni kasa na abrof kasa bi emafiri amu nyina ye ade a che say atoto ya mamre no ase okwa man bi no mu a man bi se China na ade bibie ni wa che say ono bokwa kosua kasa foforo bi obra waja ono ne kasa no wo nti ese ma ye libre le kasa no itimi ehie ni yi pio nana eno sa no Dr. Kokotin Junior wono won kokko asesi efram asaman enyinam ede kwa kwesi nkokko wo ho no ede ne dwuma wono sei kwesi kokko brofo won fa nya hwe polateno no eno nti se na na akan wo kasi so pepe se Kokotin se ya no ope ne de eno nti ye de no na enye fefefe amane boy ba obedu ena different sentiment ebe som ye na ye wa sentiment mu ni de yentena yataba mu ne enkopie mu ewo eye infinfin mantem ehon so amane a efiri won mo free oba beto ya pro so ekasa edifa amamre ne amane ho na adehye ne timamufu a ewo eye infinfin mantem na nan matran konyankro bata ewo eye infinfin mantem na wo kasa yi wo pani a woda eye na nan matran konyano ewo ho ese paramount chief eye Breman traditional area odifo amwakwa buedu the 8 ono na wo kasa yi wose ye hwe amamre ne amane a ye kasa fa hu ene ewo mamu anu sei na nokure ne comment se mranta ne mabawa no omufo boga enye soan na na che se nsem anka wonan mu obetutu bi de a che mranta ne mabawa de abusu anka eche akoso ajapo manyum emu dosu ye papa nanso ena meka sei wetimi abomodin ede ne nesi wonom edi oso dwumadie kase ewe ye afimu a ne efre no Breman Odra Festival na enumu ena eye odefo amwakwa buadu the 8 wakasa ediafa eya amamre ni amane hu sei Mama, legacy to our community, legacy with our youth, with our heritage. It's as we are passionate for the there say what we want to there say the all eyes of the world will come together is common. There should we take advantage. That the yes as well. Because the liberty who fight and should is common. Sesina usu na mantra ye before the child every na ye mo huban na da shi maso party no ma ye yi ye usu na ye so ye wo se extreme no ma amantia in the usu na no something usu le bo ye mo ye na ye na da shi na mo usu mo na tu ye me pa bo se na ya ya ku ri shi mo enti abusua odefo amwakwa buedu the 8 ena yete se wokasa wono ena woye Breman traditional chief no woda wo mono na enu akire ena eye technical advisor edema asoye ehwe yesika semso yewura Frederick Amisa wono so ede arehyiemu nsem ekọ ede amatimamufuo ne titiriu na nanu matrankonyato empotemo ewo eye sikuma odobin brakwa district mu on mo kire se
Senate bia no so no aban ne bebo mo modern assembly ne beboa na fe so no omatimi ahwe aboa hye maburu ni nkran ama yetimi e de ho awura amamre mu. It's apt for the times. It's apt for the times. I think you know, I mean, like I said, I mean, you're them poor, not brave man. I get on mana, I was Amani boy, Yamani Bonia waton crafin mantem, Eric Anai ena eto edesum yen. Afe yamfa nsem na mran kan ha ya ne ameto aso free ha enu ada ne yede beto wanim se opiemu ewa aso ya ehwe apomden nsem so man Ghana mu a wo mo mpanimfo de atoja kire se moja aso ato blood bank enu nti se mabunu no titiri kura mo moja gina mo hoso no manko no manko yitwi moja ne bia mfa ma wo mo a asem kase pa ene beba enu na nam so mabunu yi wono mo ewo St Paul Catholic Church ewo pehe enkran ha ya wo mo ti asem na se ye bo so Sompa 106.5 pe womo keka wo bom no do wo yira mu wo ho e man tempestuously womo kwahwe moja ne bi e wo ho na abra ho mo kono na pani a wodi o manim chairman ye wada blood donation committee na no eye opani Dominic Ntumi wona Sompa kase e chenkomo ne sei. This blood donation, we started some years back, about almost 15 years, and this is the 18th one we are donating. It is an exercise we took upon ourselves just to save lives. Upon the calls from the blood bank on numerous occasions about shortage of blood, that they need blood to save lives. So the society, which is the Catholic Youth Organization, took that upon ourselves to be donating every year to support the blood bank. Initially, we were doing it with the Kolebu Blood Bank for almost 10 years consistently with the Kolebu Blood Bank. And after that, we'll have to, for the past 5 years, we have the 37 military hospital. We Dominic Ntumi wano na kasa ye wano na blood donation committee no wada no na about 37 in there na just say flying officer Timothy Nkeni wano so di actually na ni so pa na emom na wo kire nienti ebinom ba ya wo mo antimi anya donation ni bi esanse moja na de ehia won nanso ezo mo ye hwemu kakra edefa ho wano so kan say it's been a good exercise, and so far we've had about 15 people successfully donating, and so it's been a good exercise this morning. You would have to have enough level of blood, which is your hemoglobin level, and so one of the reasons people would not successfully go through the screening procedure is the level of their blood. So if the hemoglobin is of a particular level, for the female 12 grams per deciliter, and for the male 13. So if your level of blood is not up to that particular limit, these are one of the reasons. And then the other things are the screening procedures you Nkani wano ana yatene kan Timothy Okeni ne din no aya flying officer ana wade nse be nyina etutu dwa na amane boy ni na no ponchecheku ana kwafa ne nyina kama ede eba ya busia medimafo aba center adawromenti sesesi ya amane wo kasei o baby a wo no anyodua ya de stroke ne bie na ache wo osisi na ya wo chepe ebia de ne diabetes, hypertension, kidney failure awo ne ma ye ya kira musa bosu mi kwa na wie ya hwe awade ne yebegu no momfa mo ne nche mo medimafo aba center na mo kwaje awo ne bisisi ya ya de bia ji akentemia waje asesedua asa aka na 9 de yam so me pa cho fakọ medimafo aba center na yentu ase ekura emfema be ma awon so de de bo ani 3 seconds say double kura wo ma 30 seconds ne ko wo mo kura ko 2 minutes na wo de be ma mua wo kwa 30 seconds wo kwa bro so aya 1 minute jaisa na wo se ma na adwuma no sa wo ma ne mu kura ko medimafo aba center so na fe yam wo pa eno sa no wo kwa wo mba hwe ayi sa wo hawe ni nyina e de afiri so enkran ha opoku ase mayira ana kumasan so ebuakwa agogo baby aban sukuu ni wo no ho ne ye wo ye no na gba ni epe fra ye numbers no 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 nemo misa woko ni ema waduro na ye beka cho se ye didi ye ansa na wanom aduane no ba bia wunya papa no adie no just hot kenki ye nko na Ghana ha ye bo kenki 3 Ghana cedis oh yes
Yanko a kenke 3 Ghana cedis pe eno boto bia timi tobie eno nti wo a woton doko no o junction nso wo yesi gya nika soko na bra ya kache na bra betu doko no koton free o de bra fa 3 cedis betu baako na fa koton free why asem ka bia ni akiri yanko a doko no ena wotimi de si ho na watwe mienu na nseye utimi say yes difference a woman say bia wo de ahye wo de ato ba bia memframa fa so amanadwo na moton ya ne de say gina mu ani just short kenke just bakery ena de sa we nyina e de baaye ye wodome he ya commercial bank na chiri ho pe ho ne ebutu gia numbers no na ya afra yan ba bia wo bia ya mfa dokro ne bimre ho na o junction so fa si wo na ton na nya sika gu botom 0256 068 832 0256 068-832 na one yen abonkomo hwe entini bi eya na ewo to ase ede fa wa besi una kokom ede wuramu a de besi wona ntu ho no eno eye kiti man politics atati abashu lazy ano na sasa entini no eho ka eno ne yefra ne siatika na emom nia wo ye hwehwemu ede sa siatika ne ba ye ma ye hunu sampa wo ho aduro no eye 21st clinic eno nti da bia me kanfo de ma se enko akura se dokota no a wo se siatika eye wachiri bremu eye oya no wono sa nipa no obekun wo de so da ase ebegu ayimu ama se ye aduro me pa che wo bekun pa ko 21st clinic eho na FDA ahwe om niam nyina mu ahunu sampa niam om de ma wo nyina na nduro no eye highly efficacious medication ya wo de ma wo etu ya de na se kura de ma ya de bia nso aye ha wo no fabra ya kachi ye betu ase kama e de ma wo mesra ya kira kwan no doso pa ji ya numbers no na fra ye ni ya nkira ba bia ye nkra bata no ne ye be wo pe na bra ho eye 0540 311 311 0540 na woni yen abo enkomo afi yen fansam no enkonko piemu ewo amanone ye kwa amanone na amanone nsemu no ayi me ofa kiestama ya wono na yema nsoafo a wo UK enyire si abrochimemu wono na de nkrata yi dia ba no wache se ayi ya enano pe ya wo mo intercept Russia for shadow fleet ya Russia for no ne amode ba no wo mo se tanka no a ship no a ya ba no a wayire esi susu bebre no onde kro no wo mo ashada de Cameroon for flag e na abo ho e no wo mo de nam e na ayi Marine Commandos no ne nam ho no wo mo hwe ade ne din no am se dabi ship we ye hu ni wahada na wafahe afa wom koya Russia for na ye mu mase bi adan ya wa mo ko supply Russia for akode ne wire na wa matimi de akọ wonde akọku Ukraine for ehwa na kiesta masa mo fa de namra mo fa mra port ho enti me ne wo kasa ya wa mo ache ship no e de akọ akosi eno na kiesta ma fresh sompa e kasa ya no wo boya mane ene santi defense secretary Dan Jarvis e de atoja chese Russia for one more allies ya one more supply am niam de befa sampote mo nyina no won ba kire nyina wo mani da ho so wo na manajo said ye be ya wo bi enfa sura kwa emeda no wo ma chenkire nti na anu ye mpo enu wo bo a France for e ma wo mo so crampe shape ba ko down ena sesi wo ma bo a Ukraine a crampo another shape a e de kwa akopie Russia ama akwafo ye ne de abra Ukraine for eno ene ne a enkra ye wura kiestama wato e de free UK e de amaye no so da ye gina na ye de kase no ne nyina e de asie medimafo ba santa na so yasene Joyce What Kenke ebo ye chidom e na 21st clinic the sciatica commandant wono so kan ye ho e ma ye besom wo ebusia ensam wa didi wontua no na poso bie ene se ebusia muti wo kase mu se chema wontumi kesa ye di ewo ya asem di bia no NDC kasamafo mu ba ko ababonten aba kasa e de afan wo kire se ebetimi anka chema wontumi wanye ne mfunso ntum na afa yenhwe na yentoa na semdi enu so eno na Sylvester Tate waya kane mra hye bedwane anu ogina man English amanfrum wase nya nokore wanye ntumo nne wachena ka ho na NDC amanyokuo no mu nso no eye deputy majority leader Yera Honorable George Kweku Reketegan wode abeto do akyem se mfihia nwotwe IMF ene mfihia ba ko ni mu fa ayetimi ayi ehwe de afi IMF mu no wan ene emfa sobo no embo no na ensamfoforo mu no ayi circuit ayi central amanse central circuit wo mo mpanimfo abamode aboa mayamane ne amamre wo mo kyerɛkyerɛ ne kama ama ne manyina atimi akoye se ne be ya nkrofo yitrum ntu ya mo ne begu ye so no ye betu ase akura na mfifi mantem na nan matra nkonya won na wo kasa yi wo mo de aba betu dwa kyerɛ mi sa amamre ne amane wo ehu hia enu ntia wo se ehye mabru nkran na omutimi ade omuhura amamre ene amane esuamu saa so ne yakɔ amanone kiastama wa kyerɛ se
Britain, Great Britain for armed forces no wo mo ya adwuma pa wo mo intercept Russia for wo mo shadow fleet ba ko a enne na mo mfafra mu ho na no pe ya san wo mo de wire e de kwa kwama Russia for ne akode ka ho se wo mo mfa nkoku Ukraine for nanso wo mo achi abusua ensem yi na bi ka ho ene ye bre ebe kenkan ne nyina kama e de ma wo enuanom a wote ye nka wo kase mu na Sarfo kantanka da romade ye ko Facebook ne so no eye me wadoma nkoma chi ame wabrempon na kwaku ampoma mene mebra nana opon checheku abusua ya mamu nyina ase na yadamase se mwanya bra